at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tassi Barbers and Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tassi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Let's go now. Rock it up, rock, 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 rock it up, rock, 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 rock it around. Joe fa felo ya tule joe fa au wore porokalami. Mai sita mai to alia la ititi la vale. Wa le moki ngofo ipo ai wo Sofia mako o le fto atu pun va nga le na wa su mai lo sunga le lilo yani. Pe na kare vai mai la pe le ka yo ka mo ai lungi. Le wo fo se I makar pala kar ka ko wa. Ya ala nga lu le tanto ofenga lu. Ya okay roe yo le. Ona ita mai technical internet connections. Wa a fuayo na tautu alia. Ai mo la tau le woto ia to shell tanto por kalami. Au te rola fanga tonu le malama tu lango ta na ita fa fsiri on ke fo ko rufia nganga le ngarka internet. Ai fa mo lo suga le lo ia. Au te fia la ka hausa oro I Samoa. La ta hausa I Samoa tu langa. Ita ti to fa sifo mai. E la fa fsiri fi fa ya tu le issue le tu pu nei New Zealand. Awo mana tu la tau loe a mata ta paso finangalo. O le keisi le nei la walunga I manatu malangona matala noanga. O le keisi ile la vea ai mamaliwai o le atali I ngoa ya tu au. Maletino I vaitele. Tolu tausanga taluwai. Tolu tausanga taluwai. Talu ona tupu fa la vela vele. Wa leva lao na lau manu ia tala. Ke le lopo wa maua lau sunga. Wa tele tala lau manu ia matua ina mai ngoa. Aya kia ula, ole ali lifa la ufa afesili. Ile tautonga o tiute mamatafa yoyo malu le malo. Male awala I tutu wa ile tu la fono. Ai mese foi o se tiute matafa yoyo le aloye sili. I tu a inga cases fa penei. Pe anga ongi usila po Aotearoa. Lea tu puai. A little bit briefing ile tūlanga lea. O lea wa levo na tausa ili se moli mau. Wa levo fwenga fasara lau mai leo a yaingi moli mau o la kōsira fia wat. O le moli mau na lea ngauso mai lunga o la uporokalami. Lua ea masinga karuai. Ai oso mai le moli mau ngei. Ele ola uporokalami sa mua sa ili se porokalami stasi uso Australia peita. O nganga ngakolo ai lo umafau fautu mana o tangata le fatala no. Sauro I lunga I o ilanga pa ke le lo fai kiri. Morsira fia lau sunga loia. O le tūlanga la. E aka ngia mai le mori mau ar sunga ya Sam. E peia na o ia masitasi o tamaitai lea na ia ta uolo na suafa. E ngoa ya Marie. E peia nga o la ua eyewitness. Ilana lea mau. Mangkua langa lea mori mau lo sunga li loia. Lea langa sauro fa matala I lunga o le porokalame a uma fa pe mai asiata. Na mava ai tino penga over ai kingo lava I kanga kalenga la vea I mantobo lefa na su e sesi. O le kele o isi mau mori maunga iai. Ngo whaalongo ko pisa pai mala fai is fulu afi. La kuresi fa mai o whaalongo longo a fa makala so and so. Fa mai isi ngo whaalongo longo ko fulu ka vale pai mala fai.
Nga o mea whalongolongo a. Ai ngā su e sau e whai mai. Sau lo markanka lea. Ingo ia Samuel po Sam. O le mori mau la lea, ia tulou foi. E whātātā la lana sila lana mori mau. Whamai. E a fia ia se suafa o se tasi o whai pule. Ia ele toi tau nātia langa o lea le tō whaia lea le pule rimoni. O lea la le winga la o whawhesiri. Wa uma foi ona vatu le fautuanga ale malo. A ngā i le lo ia sili. Ina ia sila i vaenga le e ono avatu waini tangata su e mai fafu. O le kala Samuel, ua fiu e alu i leo. Ma avaku iailanga maulea nga vaaya. Ai makuari e kari konguinga i e leo mantua o le whamai leo ele ini mau tutu pe vai po le alava. O le vaenga lo ke kau fisiringia inga i hastape na iso finangalo. O le mea le kura i mai, e pei e atangia mai onga o Samuelu e iai se awala sa whao ngā ie leo mua. E a veo se tangata, o se tangata fo le intel person, ia, ke nei ropo a ngā terms ia au tau tūlafonu. Ia po se tangata fo le alo e va ai si pai, e ka uai mua mea tūlanga tau whala au whaasainga. Mi vaenga whapena pe, o le vaenga re sa whao ngā ia e Samuelu e, lea la ua happens to be koe va ai ei markangaka le ele mea lea saku. Ia o te reo loa po o ingāra mafua anga e fuaina pei wa le crediting ai leo le mori mau lea po le alava le reason. Now, o lau whawhesiri ua tau umila ubla o explanations. Leanga o te loa tau no pre-flow sunga wala ngai le fui sau Facebook matulanga whapena. O lea se kūlanga ale kūla fongo mami makawha yo leo. Pe a whai e pua ina mai se ku ai ngā mori mau whapea. E ongo lako fua kia kama lea ma whapea ongo kūlanga sa wha o ngā air kama lea o skanga ka kūrou sa keringa whare pui o skanga ka sa kūrou e kau mawhai fuala au whaasainga o skanga ka whamai e le sao anga kala. E mawhainga e kau wariwaria mai a e le i o kuisi maa ngā fele o le mata upule ia o whawhisiri lau sunga li loia. Whaftai asiata ele so background knowledge ele case le Samoa ai to tele la to sa silingi foi lo e so mafo fau ngale case o le memo mo la vai ele tu la fono o le victim o le uso po le ainga le e mafatia le wo maliu le la to tangata o le winga o la tala. Do they have a right to justice? Afa pe fa mai le tu la fono ele ai lo no winga la se to inga fainga malo le Samoa. Afa pe la fa mai le tu la fono, yes, they have a right to justice. O ina lo la o le fisili lo na lua o ai e fa tau no ina le enforcing o tu la fono po le fa o fa nga ina le upo le fa malu lo no winga e tau mama enforce le tu la fono o force le tu la fono fa malusia le tu la fono i le tangata lea e masanomia o le matafa yo i tonu lava lea a leo o le enforcement o le enforcement responsibility for email applications le leo e le mawhaina la tō whaia se whaiunga in information o awatu without ile ave iluma o le whamasino, because that is the independent empire. O le winga o lau tau wha mala maanga. E iei cases i nei New Zealand. Whātitainga e le case tau sanga leo tuana i atu. Sa arrest leo ia se whaiaonga sa whaiaonga i nei sa whaukilang. Na whai leo le recommendations a leo. E ave e selan na laisene whaiaonga. Alu le whaiaonga lea ave le court. Awe mai le whamasino leo. E enforce o tau ai whai mātou le whaiunga. Ai le whapea. E le whapea e enforce o tau. To e whai o tau le whaiunga. Oa mai oi ia vaenga umalava i tiute ma matafa i oi tau ave i la tau e whamalua tu la fono, ma apala ia tu la fono. A tu ula ia tu ainga cases whapea i le isu leo e whai mai nei i Samoa. O la ufesili la. O malu la le atu nuu a mese ia le ainga le mafatia. I le puipuinga leo. Au mai la le witness. Aua le vaai i le tangata. Ai vaai i le
whamatalanga lai au mai. O le, ia, o isi fo inga luenga, ia sa o inga luenga au tele I alo sa ili le whailonga whatula whono. I was an enforcement officer. O le tiute whale enforcement officer, you gather, analyze information, put together a case, and you take it to the court. Because o ina au mai ai le opinion, po le view ale whamasino, e peisi vaenga I e lua. Po o ai fo you accuse I le case lea, that person is still guilty. Is still innocent. Sorry, it's innocent before it's proven guilty by the court, not by the police, not by the public. O le I whamasinonga. O le whamasinonga I te tauna o mai ei se whaiunga. Neither the police nor the Attorney General will make such determinations without ave luma whamasinonga. E maalia le whaalongo ia le au mainga e Sam po Samuelu le te taua. O lana whamatalanga. A fuala ia I peila o le case a Grace Millane le sa tupu I le lua fesulu valu I New Zealand. Is the maita I Beretania fo ileana tangata valeina I nei o Kilani. I think o le classic example na I le case le Samoa. Ia ava pe tolu tau sanga taluai. Ia o Grace Millane sa tangata valeina lua fesulu valu. Sa masalo mia e leo. Masalo mia suspect. Ia le tangata sa tangata valeina ia Grace Millane. E peisi I lunga o whamatalanga I lunga o le Facebook. Ma whamatalanga fo I sa au mai tangata. O le tiute leo New Zealand sa whai le case lea. They quickly went to the court and get a court order. E protect daily source, protect information. Ia awangi is spread I whafu. E iai la tangata sa tango test le court order lea. Sa whasala ai. Wa tango tu le ngoa o le suspect, which is later on a criminal because we're proven guilty. Sa tango tu ilunga o le Facebook, ia mawhai e iata le mawhau, pa o le view ia leo, you contempt of court. Ai le I mawhai on proven guilty, ia le sa whataunu uina le soltula whono ia Grace Millane, until wa o my determination al court. And o ina foi, sa tatala I lola ia lea, the media, and everyone. E tala noai. So, ia te au. Ana o New Zealand le iai le. E o maltaimi nei. E le o moe ia leo le sailinga o le justice. Ai ele nature o le enforcement in New Zealand. When they receive a small information, they protect it like gold. E lau te le whaia se whaiunga. E au mai fo le information lea o tangata exercise. Very strict. E pui I le information, e pui fo I le source. Ai lea lau mau atu, ia ua tele atala whi aveai, in a way, e ele upu, e ele tala wha Peretania wa pe, it's a kangaroo court now. It's a court of opinions. Instead, wha ngale system lo wa umanga put in place. Especially avele ele whamasinonga, e au mai le viu al whamasino. Pe mata o le tangata lea wa masalomia, ua meet ele threshold, ua ia ko meetinga le crime. Pe o lau lea tau whaapupula atu ele vaenga la lea leo. E iai fo ile responsibility ale Attorney General. Especially Samoa is a constitutional country. I lalo le vaenga whatasi o le constitution a Samoa lai, kilia le ai ale responsibility ale Attorney General. Because o le lo ia sili o ia o le, in other words, he or she is the chief legal advisor. E iai fo I malo si anga ale lo ia sili. Na te whaatonuina I leo. Whai se suenga. Especially the Constitution protect people's rights. The right of those who are accused or suspect, the right of the witness, and especially the right o le ainga le mawhatia. O te leilopo iei ni whaatonunga whapena o lo o tau mawhaile lo ia sili ave leo. But can I remind I mai se fo ile whafonga anga ale au sila ma lau whalongolong. Samoa is tied to the United Nations. And the
Universal Declarations of Human Rights i le kasiva whawalo o i le tai e fo i le Constitution of Samoa, because that is fundamental in terms of human rights. A whapea nei la wa le malu le a inga wa maliu le la tangata ona o le whaalawelawe a poaina whaatinoina. O le fesili la, o malu lato a ia tatau whaatangata i tū la whono Samoa. O le tali o loo iai i tūlanga ia e tūlanga o loo iai tū la whono i Samoa. O le tali fo, e maua pe awa ai i le whaatinoina o tiute a sunga li imatamata i malu o malo i Samoa. So, e te le ama lawe, pa e mawhaia ona tau mawhai e box, in order e mawai le issue, o le issue, is a right to le justice? Yes, they have a right to justice, because they need to have a closure. Sauni, whaftai lau whamane no ngā le vaisua a matale, telefoi vaenga wā whea i lau saunonga. Ole fisili lau te fia turi ai le vale. O whamaka o kuku leo e la tau te follow i le awivi e lima taita inai o la tau tiu te whaanga solo. Pe a kukupu maingi mea whapea. Ole mele te tau whai atu ai. Ore kangakalenga sau Samuelu matau lau tele mai. Mana tua ua fiu Samuelu e alu. Ore kalanga re ua fiu e alu i leo. Ko sa ua already le kaudia langa mori mau leo. Ore upu maa. O le la o te whai atu le teimi le sau lo i lungo le media. Sau lo i lungo le media. Pa ku lo le media langa la ngā makangaka. Le uko e ka ua Samuelu. Oi ka momelu ngala tal. Le ua pa ku sanga le ango le uko e ala poa. Ai su e lo ma Samuelu. Ma le te whai atu. Wa su e ngei doa. Ai sa ku walu wai Samuelu. Sa le imo o mia. Leo ngā laku, o le whamatala lava i le ngā, o le ai sau fui mori pa Samuelu, wā laku koe a, ia ire sikai mi whapea mai nā latu langa o le peana e sau noa. Leo iai ni me whamao nianga until proven guilty by the court of law. Longo winga la, o le atati tala noa, o lau te whaaso atu. I le kalar kangaka le ka ua o le hearsay, o le eyewitness. Whamaila, sauro i lungo tau ta iai. Ngā o ngā pākua i lungo kau ka iai. Ve vesiro. Mare mea. E nalan o whai atu. Ore kangaka lea e whatutu i ai le mori maua Samuelu ma le suspect. O lea kali mai fwoi kakanga. E le o kali mai sanga lo ia sa o approaching ar kaka lea. Le winga lea lute whai atu ai. O ala o kura fongo ma kangaka kau skura fongo. Ina wa umano ufatara noa Samuelu. Sa o nau loa e au mai le fionga whai pule. I le sia uporo kalame nga sa soo ai. E wa e pe e lua side of the story. Na ioe mai mati whaatara noa. Ai later on la a makar pro kalame le aso nga sa soo ai. Ai koe text mai lava. Wha malulu mai ua whaukua inga e langa lo ia. E le ma whain koe halu ilungo ngi mea. From that day till now, le ai ma se lo ia o sau ilunga. A o lai kali a ia. Tu so le ua pe ua sau a ia ki whingi mai ia publicly. Police are silent about it. O la ofisiri ngā reuke kurikulia, le stands a leo. O lea la ua whalongolongo aku. O lea la ua wanted ia kamare o Sam. I leo. A o lea lava e sa o loko o le whiarua ia kangaka. To me and my own little knowledge i lua. It should have been the person e kaunga avak. Never for a time. Ua sau ese breaking news sa Samoa. Ua arrest le kakarea. Mangko e ngau arresta kwa evaku kaisi. Lei ma sanga mea ai so se taimi lava e sa weli to fa ala lunga e fa manga fa karanga nga isi media. O upu lava ia langa le lunga e mai tau tangata. E nga mako karanga ma leo. Ngo mga mako la fofa mai leo. Ngo walu fo leo. E mai leo se kusi kili ai lo ngo. Now, it's just how the law system in Samoa should stand and operate ko inga moments fa pingi. Le o le tali pupua ia le tauna fa penale operating o le enforcement agency a Samoa ona ale e tula fono e le mawhai ona tu sauma ia tangata from a human point of view o la winga o la ulea whamatalanga
a whātustusa fo ilea i le tātou wanga nuu malenga i whanua wha Samoa. E ia i le vā fo ilea ni matai, ia a inga uma ia tātou Samoa, pe a whapea e tala noa whalupenga. A whapea lao lai whai whapea le operating o le matanga luenga o leo, ona o le lātou fo iwa ai i le vāwhea loloa i ma le vātapuia, vaenga i o le anganu. Ia wawhesilingi ai la le authentic, ma le integral o tū la whono. Ia te aula e toi tata lava pe awa pe tau te tala noa i mea tau constitutional law about human rights, because o le system of government le whaonga Samoa, it's a Westminster system. Britannia. Ia, o le system foilena, sa adopt mai e tātou, ina ia tau mawhai una whapaleni le nuu o le tala lei. Ia, ma le tūla whono, a mai se lava tangata le tau o loa. A whapea foi lao le sau le na e taua, the suspect. And suspect doesn't mean you're guilty. Yes. Suspect means you are innocent before it's proven guilty by the court. Not proven guilty by someone's opinion. Not my opinion, not your opinion. Yes. But ole mea le tau tuli atu, ole ngaluwenga a leo. Au mai tangata nei, au mai, because ole whamatalanga e relate to le tangata. Informations relate to a person. And that's why a person becomes an interested party in a criminal act. The one thing o lawa proven i le kaiminge, there was a dead person. To low lava le malu. There was a dead person. But o le mea ele o mautinoa, o aina whao o le maliu I lea fo I tangata soifua, po lea fo I uso. O le ngaluenga tonu lava lea leo. Sa o whalongalongo I le case ananafi I la lo I Nelson. Tasi iwa ono sa maliu waisa tamaita I la lo I Nelson. E o maltamine, lai lava active, o lai sa ili po aina fasiotia. 1995. Ia o tamina lai te Samoa. Ai loa sau I nei lewa uma le aonga whaaloia. Ai le tala noa lava, ona e tatau, ona whatau nuu le ami o tonu o tūlafon. For justice. So, the police is not even putting, like, le official leo New Zealand, lau te leo tu ina le blanket on these cases, because ia maua le ami o tonu. Ona I la tau o lo accuse. E iei fu le la tau right to defense. I sesi tu a whape refer na I le mata upo lea I le official leo. They understand their duties. They know they have been associated with other law enforcement in New Zealand, Australia, and America. E iei fo inisi o I la tau o lo ngā lue tono matanga lue ngā le loi Samoa. O te whaalongo sa whaila tu suesu e ngā FBI America. Use that knowledge. A whaapea le o iese knowledge I Samoa. Whaonga le vāwhea loloa I whaale I le vā maisi atunu. Au watu nisi e whaia suesu e ngā. O I fo ila e loa ile matalo o le lo yesili mal official lo yesili. Like ia te au. If you are in these positions, would you ever want to finish from this role, from these duties? Na e mawhau leo. When I was during the time of my watch, I failed so much people. I failed so many people, including peila o le keisi le asia ainga. E leo le ainga e pa ua. O leo, male malo, e tatau na tali le ainga. Are we safe in the hands of the law in Samoa? E le vaenga o le tūlafono o international law. E mawhai e le tangata toa Tassi o le atunu. On a complain e le United Nations Human Rights Commissions. I am not safe. I tūlafono lo atunu. Therefore, I need the United Nations help. Ole awala lai whatau nuai, e tusi mai le commissioner ale United Nations, the Human Rights Commissioner of the United Nations, ia tunu peo Samoa. We receive a complaint from so and so and so. We need an explanations. Ole impact, ole silence ale o leo, ole silence fo ia le lo ia sili peo ne sau noai. A ola na whatala noa i le level, the diplomatic level, I so se mata upu lava tau whatau inga, o tupen no, e mawhai ona au mai
e nisi atu nuu o lo whaatalanoa ma Samoa. Remember Samoa, you have an issue with upholding human rights. E koe kuku mai la issue ia. E ono whaima whaalave whau ia vangoa. Yeah. O ina tonu la, ole mamao foi la na ole va aia loia sili. Pe afa pe o laile o leo active mai le official leo. Po iei fo ini lape o fa pe ona fainga tai le official leo. Ona lato fa tonu ina lato tiuti, especially ale case leo. Can you imagine pe afa pe o ele te loatu i Samoa a o lo te sau mai fateta inga po lo te representing mai ngai a sainga. O le te tau negotiate mai i sosoani ai o fa pe mai le ai. Le anga ngai ko ke complain mai le mako human rights record. Pa o le mako sia ki record tell United Nations. Recently le sa law je ai mai le complain. Onga ye ko kula fonga le famaru ko kula fonga. You are party to the United Nations. O ina fo I e te taunu mata lai malo. E te le yo le issue le la o finga sia tape a one ina toso ona tu. Ono tu la fono e te tau lava na va ai I la to lo tau sia tu la fono ma I la to lo fa malu tu la fono. Le impact of decisions. Lau te faia. I vaenga all the parties le involved I cases fa pe. Malo whawtai ilau whaasoa me se fo le mantango fio le tūlanga o le wo I ilau whaasoa. O le vaenga le si vaenga o te fia whesiringi alo sunga le li loia. O leo te vai atu. O le pei la ahanga ia tuloa la au o la aru ngal matanga o leo la whafsili ale. Whafonga mele fio komisinga whapea. A wale vango fia Moses o tula whano langa o ila na fionga. Wale vano ulu ia tua e fio mai lunga ora purkalami. Se faya kwa ia whafsili ngai langa o le fia mamla mai la tunu. O la whasili. O le case lea, o le hit and run. O le case lea, ele o se case o le out of the blue kua ia limongi. O loa. Ele o se case o le out of the blue o le assassination. Le ia muri uma mame ia o le case lea o le hit and run. O leo te tuli matanga wina le I ua usau noanga le ke sau ngua mai mai whapea mai. O le primary ngā luenga leo. O le kea I le kangaka leo ua maliu. Ma so ele ame o kongu. His family's right to justice. O leo ke kau vaa ayaku. E pei o leo ua anga re sa ili ngā leo. To care for the suspect. To care for people lea ka ua ingoa. Ai makua whaanga ele ai ma se whaapea. O le wingo la utala leo te whaiatu ina ia. E whaasa o mai au pe a whapea o se sela au le anko le ute vatua. O leo ke kau vava ai kunga pe o lai kau wha au Sofia leo e ofa ngi reward. Monetary reward. Ngi kaui. Mo se maua kua sempo ngi wha makalanga yei sem. Now, ele ole ofa ka kaunga su e wha makalanga e sesi nga so a ingar kamalea. O le wakau confuse wha asoro a koe lo mawufa. O lea na sauli whaatara noanga ale tō whaala le pule. Ma whaapea kui leo. Waka kaunga whai mingi kou ofa. I sesi nga ke mawara me o la fiei sem. Now, o sem le au ngole a ka po le hit and run. Ai e whaamaka e leo le vaenga sa o e kakau I loo vai sa te tauna ofa leo ngi kupi. Mō tangata e la tau te maua maingi whaamakalanga. E whiko I kongu le hit and run lea. Walanga o le main issue. Am I right or am I wrong? O lau te tuli matanga o pia ia le I ofisili lau sunga siata. E maa lia te le whalongolong. O leo se le focus leo. O le focus a leo sa taona iai o le ua maliu. Malona a inga. They have a right to justice. E lua ia o le whafonga mai nisi fo I lo ia ua fo sina ma fo loa le tulafono. E lua vaenga e prove ai se crime. First, e ta ua le ale mea na whatini. It's an act. The action. What did you do? What did I do? It's proven. Le ua mawal tino maliu. Ua ave ese le tangata le ola o le soifua o le ua maliu. O le mea lo na lua. It's the intention. A whaapea la loa iai le tino maliu.
the intention comes from collecting informations. E mau ai le suspect. A whapea la leo wa focus i a Sam leo. E langona la whaanoa noa. O Sam la e saumal information. O I fo ila ava ai whaale mawhau ai from a psychological point of view. A whapea wa focus leo i a maua Sam e based i le poani tala au mai e nisi e te tauna su e Sam. Police become a party to the crime. Wow. Because o leo walato tau mawhai e silence le o lo au mai al whamatalanga. And they make a decisions e silence le wa au mai al whamatalanga e pesi longa e le offer o le award. Ina ia mawai le nofoanga le iai Sam. Instead, so e mai Sam e sau e document le whamatalanga, give him a legal protections. Ia aua ne i o aini poponga tia. This is a kind of mafia way. Awa peo le ia te au ni whamatalanga e ono mawai le o su ea na wha o ina na solia tu la fono. What is the best way to get rid of the evidence? Offer. But awa pela o au le iel whamatalanga. The best way to get rid of the evidence is clean me. Like, get rid of me. So, avela le ofa se sina te su ea mai au. And then o le almea leo la whaiatea. Ua turn na le matafa yo leo. Ua turn i le tangata o lo iei le whamatalanga. And I'm not saying e sa o Sam. Yes, yes. As I said before, o le whamatalanga e tauna ave e test i luma o le whamasin. Not police. Not police. O le lato tiu te lea. O lato e awa o le whamatalanga o na whapea lea. Whatetainga la, a whapea ne o au le ua whai mai leo sauni o lela a point o e te file investigation o case lea. O te awa oa uma whamatalanga ia. O na fua le ilunga i whamatalanga nei. O le a issue le arrest. O te ask le court. A mai se warrant. O le a arrest ia asiata. Because I have grounds to suspect. O asiata lea sa whaoina le maliu. You have all rights to justice in terms of defending yourself. Yes, yes. And I will read you your right. And whamatala tu iau e asiata i eilau a ia. Ono oilo masalomia. Yeah. You are not guilty before we go to the court. E te alula e su ese loia. I nei New Zealand e provide le legal aid le loia. Ona whapea atu lea. O lau loia, o le ala whinau mai e te le I whatinoina le. I luma o le whaamasino. A whapea voi lau lai whaafonga ia whionga I whaamasino I nei mau whaamatalanga wai whaf. E o atu na mata upu yo. Ua no school before. Ia, o le toa ngā tūlanga na iei. Ua whai le opinion na le public. Instead, e te tau ona ave o I whamasino. E pui e leo. So e whanoa noa la pia whapea o le tūlanga le loa ngā iei le directions a leo. Ona, in other words, o tu ainga tactic ia le whaonga e atunuu ia e corrupt. Whaateta inga o Putin. Yeah. O le ale mea Putin sa whaito ina le sa tam whai attack ngai. Yeah. Yeah, okay. Sau ka whakaalofa. Ka whakarofa. Ai lea la o ka mawhai e kilingi oe. It happens. So, and I'm very sad to say, if this is the kind of practice we have in any law enforcement, that is my definition of corrupt. And that is where I will say is people are not safe, even though we have law enforcement. Are you really taking that oath and says you are, you're putting the law first and everyone is equal? E whisiringi ai fo ila le whaamaoni o la tō o whaiala tō tautonga. E tau avea I anga luanga whaleo leo. Manaia tele lau whaamanino e sele manaia mai e manino. Au tele whapea fo te whai atu e lei fo se turi au puina. Au te lo fo e toa tele e lantou. E whapea mai ai ona ua unau e au mai. Ia lau sunga. Le ai e le se Facebook e kuko kasi fo de sunga ia zauni. Ioi, oi si umalo ia no reach out ai. Na whailo uma mai nei vae ngā iei o lantou conflict of interest. Paulo sunga le langa o maka upu yo ke mga au le whakarangoinga. Whai asi vevela.
E mo mia foi se tangata e tau tala sa o lava. O la winga leu te whai atu ai la uia tala. Ona, e pei e atangia mai. E paule ngei o le case. O le angoa i o mori mau. Lele la ufi punga mai isi mori mau. Le foi manino a o le case foi ngei. Ua matua tala noa ai mingi ska o kapingeka. Alo kea ingi usila se mingi ska. Pe whatsoever mingi ska. It's a matter for ile ka kaunga take it serious. Alo me lo ye. Pe la fai fa ngongo ai mingi ska. Ma mo ai mingi ska. Ma fesili ai mingi ska. Ai matua silence la vale attorney general. Male official leo. Paula me le sau le official leo markele o aso fai so. O le me le sau. E pe li fai so ese. Fa amalo lo male masileo leo le sunga ya li o fa tau malama. Masa mai tai leo. Lena tau mafai e so angi. Io ina ua pa se so ninga. E se tasi fo mingiska ele ko ise me ko ngakia. Alela u fa sanga i male fionga komisinga. Fa amalo lo matuli. Oso mai lo mali o ia avakulo markeisi. Fai kau ko keisi le tusi le kuspa io kula fongo di makai ka inga ia ngaruenga fa leo. O oso fa malama ile oso fe koko. Tusi atu lo enano o fa yatu. E fiu ka ke fiu e kau calculate ku le ala sao. E pe e kele aku me se ma me ngumi le media. Ngai lo me kiria. Ola upomoni ale foi obvious lava. Lenga au tango lo sunga le loia. Au tango nei to e mati mo ko kango au mai le amakanga. Ia vaenga pingi errors. Ole case nei lunga lava yo le media wale wo pe se court media court le mele wan ke mingi. Au kango ngai e fai kau ku ke mingi. E kele aku mea. E fesasi ya ile kali mai le o lo o masalomia. Ngai lo mea se le nga sau markala. O le ngai le ku nga sau sem fai mai. Makuai lo le ngai e li mongi nga o kulo nga o fale o le ala matula nga uma makulang. Ai maliu mai le ala i sia fa karangonga. A makar fa karangonga ai ka ukingo le lo le va ai le fa longo. Towards the end of the same interview le malang fa karangonga. Ai ka umai e ai la kamanga la kulo fale. Wa vai la tatu. And I'm not a It's admission. Yes, e ia la le tamana la tu lo fale. Pe ia la orka kale. Le ia mama ke fon kuskusia ma ftek sa inga. Now, all of a sudden, lo ftek sa i mal stranger le ke le lo. At a moment. Kasi nga era. Le te fai atu I hope fa fonga mai malo. I hope fa fonga mai le attorney general. Le nga ole upuleng fa mai mo. E le masangi e le lo. Ai saure lu ngorang fa makalanga. O ka songa lo. Toi saule tala sa mi le mori mau lava le le langa mori mau le o fa karangoanga. E masangi ngala eva mala ingu mala male e o le kingo le ala o foringa le furfuru o fakafaka me o mga fa makala o mai kamane. Ai saule sia na fa tala noanga mai sa no fa pe mai. Or ngai ka or ka kiro sem. E pesca mai ka mai fa ai va ku er se lau kala. O e tau mo mai. O le ala develop lava. Le obvious o me ngai. Awa sa tatau ia te au lava ia mar tangata wa ka masangi mo tangata innocent. O le kala nga e fai la so mua. O le kala nga ki ka mau. O ke le loa, o te le loa. Ai ta mo. A o le mele ia, o le kele a waso fai so. Ia na uma fo ila ia. Na lilifa la ia le tulanga o le assassination sport tau pulenga wala nga kasi le mori mau le mai sem. Pe yo le matua le taritonuina lava. Tolo i malo. Nga umale nga sau sem fa pe mai na tau pule ma fa tonuina na ia. Le nga ngo karkala ko va nga ia lo sunga le lo ia. O le mako mai kau le nga o sa mo fa le si e mai kau le si. Mana tuala. O le sau i le me o le inciting o le violence. Le fa mai nga mai le tulo le fanga ia ke apole la au marosi. Ma le toru se lau tala. Inga ia o walo e whakau hu urvaenga le mua kau whakingo i kai kau mesinga. Oiso. Ale ai, o ringo whangarunga lua au ka Robert Louis Stevenson, e iere catering. O malola, iere whakau inga nge mea, ila mori maua nei a sem, le ka ko ke whisiringia wau kere o whaiaku, a me o whaamaungia. I later on,
few weeks later, ai sau le sa ia ko fale ala le pule anga i se kasi o ka mari e sofa ya vui. Sau ai lungo le live mo fola mai. Ora kai miau ke va ai ka kale o vui ku loa vui o ko mai. Tai miau te va ai tanga tane. O ke va o ke fa u lunga le uru ai u la ko ko le uru palpal. U lunga vai ai u la le uru ko. Now, ko take le ile mele le accuse mai ai. Ile avenga o le la au malosi e. Now, what that's going to tell us? O se kangaka le kalangoa mai I, o se kangaka fa mai voi a ta fetau yo a o tatalo ma fa e o lima yo lunga. O e ka mo mai le winga na tala. 1 + 1 = 2, ele 1 + 1 = 1. O leanga ke saitinga mai le violence. O lea e accuse mama Salomia ile ilanga kau pulenga of violence. A o lea koe sau koe kau mai. He's a violence guy. What do you think? Marie le melo o tafatonga siata. A whapea in law you always compare cases based on what happened previous. And that's called precedent. Ono isa sa set ai se whatonunga ale whamasinonga e winga fo I cases whapea. A whapea la o le tuainga analysis lea e basic information so loa available le public. So e avela I tua le mawhau whaatusa la le melo tupu I America tamine. Mana tua le president America le nei Donald Trump. Mali. Everything o le stand ai Donald Trump before the court le tamine is all about him try and avoid justice. So leila se senga in terms of violence and inciting violence. Le te tala noa mai ai ona o te leilo ne information. Ai lewa e whamatala mai nei. Ai leila e watula o ia opinion based ele face value. Ele se senga ma le me lewa moli ai Donald Trump. Ai mana tua fo'i la o le move le Attorney General America Safai. Appoint le special counsel e investigate pe ave Donald Trump e charge. At the moment, lenga appoint ai le special counsel in America. Donald Trump is before the court. Ele I whaapela ua guilty Donald Trump. E based the information available, lewa ave au mai ese determination ale whamasinonga. Laila e tau mawhai ia Donald Trump. E whaafefe ia I la tau olo iei whamatalanga. E tau mawhai e whai whamatalanga ia ave e se ele credible o whamatalanga ia wa maua lewa available. And in a way, a whai nese comparison is the same pe o le mele te sau noai. O le tau mawhai e whaafefe, o le tau mawhai e induce le violence, incite le violence. E loa ai le tangata malanga conscious lawa ie. A whaapea ua ova atu ma le 5% le conscious. O te le mana o ele case ngei e alu le whamasinonga. O tato no one is perfect. There is no angel on earth anymore. A whaapea ie se tangata wa sa o ato atoa I le wa aia leari. Maybe we are okay based le tula fono. But whaafewhea na e moe ma e whea luai. Ai lai ai lo mawhau. It's like o lai te whauina se whamatalanga. E contrast ma le mele sa e whaia mua. Malau le loina. O nai au e elia o ele. Le lua e te paua. So o le winga o lauia analysis from a legal point of view. Leo ma le Attorney General. O loo ia I la tau le malo si anga whale tula fono. Fai se inquiry. Fai se suenga. Au mai se whatonunga whale tula fono mai le court. Awane to iai nisi e whai ni whamatalanga I lunga o sesi lava like medias. Mali. E lau ke whamasino inai pe make judgment based information is available. E ma whaina tala no ele media without saying characters. Yes. Ai le whaapea la a whai atu le media le whamasinonga. Pe whai e au le whamasinonga. Without what the matter is before the court. Whai e whatustu sanga I New Zealand. So o se mata upu lava before the court. A whaapea le komisina o leo New Zealand lai wha talanoa. Po o se lo ia fo I lai wha talanoa I se mata upu lai before the court. We always hear this.
I can't comment a matter that is before the court. Because o inga, o le a le mawai se justice. Mali. A faisa opinion in a matter like before the court, but o le respecting a fo ila le court. Because o le fai unga mai o ke uska iai. Mali. Po le ala uia kulanga falkangaka i le society, I have to respect the rule of law, and the rule of law already set their boundaries. Like it or not, o inale iei appeal. Pa e iai ale le mutaanga o le apili. A whapea mai lo le whai unga, yes, you are innocent, or yes, you are guilty. That is how law works. And that's how we keep and maintain the peace in society. Whao te tele, tātou manolonga. Ioi, whasinga, i puwai whasinga ki, ioi, haisa ki riki tanga na whiawhi. Mai tātou manolonga pupulea, e ona toi fo i mena ia lea. Mo maua o vongolo ia, la kau ai uma ia ingai kaku visili ia. Pe la tuana ele toi suma, ele sunga lo ia tātou prokalam. Ia, a one o maua le lau lau, tātou manolonga. Let's go now. Rock it up. Rock it up. Rock it around. Rock it up. Rock it around. O fia whaatau sau whale mo le ulu wa i taimi. O iei sau kiwi saver, ma e sila fia ina o na i tū lelei. Ai fia maua se whautuanga lelei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o kiwi saver foi. Whaafe e so o tai, le au au nanga ale AFI advisors mo se whaatala noanga. Meli mai i le Facebook Messenger a le Blue TV, lo suwafa, ma le telefoni mo se whaatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fou o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono iwa tasi, lima tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tassi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Ia, ua jela titi le afa le ono le devanga o le fia fili toi tali mai o le tātou proklame o maua lewa noa marasunga le lilo ia sauni seleni. Ile nei whebanga o le fiafi i le tausa i linga o lona tomai. Ia, fesili ia inga ingisi o vaenga wa pea na whaila utala le lau sunga le li loia. I think ua umi ngaf mu whalor ngai makau. O ngā sā malele mai le whainga malo e tauana mai le sui pāle mia. O lea a avere whaukuanga i le loia siti. E sila i le wakunga ngaka so me whafo. Leo o sa vali le tolu masina, lua le tolu masina. O ka oko a lea la fōma lea saunoanga. Ua matua le lopo fe ua o iai. O le kele fo ila lea o ngungulu ma le pisa. Leanga o lea lavae alanga maile ia upu ye wailanga o le upu moni o te tau whaiatu. E tau le o kalangoa maile o leo ele o kalangoa ele o koe mai se saungoanga loia siti. Ai ngā ko whaia le ala lea ai whaamangi ngoa mai a mea ia. Tusa o le toi tali a o ia lea. Tulo. O lea e masalo mia e tusa i o le mori maua sem.
A ora kele la, o le ala kari mai lava ma wha manino mai ia la tō whailo inga ma leo ma la tō tara noanga ma le lo yasili. O le ala foi la le a whao whaafonga mai le malo. Ma ila tō, o le ala la le ala inga le muka le pisa kua maka upu la ngi. A wā pē ngā kaila I ai po whea ofa I ai le lafo le sa la tō whaatuina. Foi le lumingo la utala e ala le sau noanga le sui pāle mia. O le a avele lo yasili mo le au kou pakunga nganga kai fafo. Now, ele o toi iei se update on na vai ngai o mai taimile nei. Ke le lopo pe o foi pe leo. O le sila vai ngo ki fia fasili lo fina ngalo. O le la na sau noa le siflefionga komsina. Tō wha au pa au longa tino Filipo. O le lua e vai asukaruai. Na ila na sau noa na fai peia o se wha unga a malo le malo. Ai e yerka ka fasili e le vaenga lea. E tu sai ro case. Ngai sa ngoa la fa pe na upu. Ia a fa pe fo I fa fonga me sunga ya sem. Ia suma e sau se fai sau fa makalanga. Ia te ita mana te fa longo. Ke lo or kusi fa adu se furu wai le or fa makalanga. Pe a fu ai le mori mau ta malea. A ole uto e mo mia mai arwa. Ma lua tu se O le vala leo ki fia fasili so finga ngalo legally. O le si ka ngaka le a fia mai I le mori mau umi a Samuel. E a fia mai ei a fionga I komisinga. Le sa avea ma komisinga mua. O le sa avea ma sui komisinga e take over inga interim. E kaiminga ma vai ai ia le sa avea ma komisinga karuingi. E o la fo I le fionga de komisina o lo iai le taimile nei. Ia po tō whāni. O lea e sa kia mai I le mori mau lea. O le fasili lai lo ma fau te fia fasili e tuai. O lea la ua ungangi mai la malo le malo le fionga komisina I le kangaka I le mori mau. E koe kala awa. Se koe fai sue suenga. Se koe fai lau kala. A o lea la vea mai le kala. Tulo o kou fo isi e kou ke whaala fia maka upu a sem. O rea fasili mai lea kongu. O rea la se liko le advice mo kama lea. I le ngei kaimi wai pe fōringa mai ua kau ma salo o fefe umakanga. Po o le mea ea, o se maungu, po se mea sao, wa u whainganga I loa. Po o fea le maungu mai le mea sao. Ia a fua fo iai nei fai unga ia ma nei mea tutupu mai. Ua matua tato le loa ia, po fea kongu le maungu. A fea le mea sao. What's your advice for mon? Aftai asiata. Ia ole upo to ia te au. E lea o ia lo poa tama whainga. A wha pe o se saunoanga lea le sui palmia sa iai. O la uia wa ai wha le Samoa o lo o taptapoa ia tufo ia o whianga ia. Ia alo ma whanau o Samoa po tamali. I fo ima tupo Samoa ila to fi whalmalo. Mana tua tupulanga o lumana. O whai unga tātou te whai al tami nei. It's either e ngā ngana mai le lumana. Po le a whai ma sasa e tupulanga lumana. A wha pēr wa tātou a wha pa u se la fonga. I lunga o le tiute, I lunga fo I o tofinga wai ai. Wha mole. Wha taunu. Mali. E tūsai ma le malau wha fasili I le uso ia Sam po Samuel. E whaingatā I ona e trustinga ia le ofisa leo. Pe a wha pe ua fia au tau mawhainga. E le mawhai ona lātou li liu mai mawhapea. Ia, o le ala a... Ave ole. Ave. O le winga o lau tau a wha malama. I le taimi nei, o I tonu a step in le official lawyer sili. Hey. And provide indemnity ia Sam. E nei mawhai ona protect ato Sam. E le mawhai ona, like in terms o le awane iei ni whai unga wha tuapa o le upo tō. Ia. Po o ni whai unga wha ala tua. E a fi ai Sam. Wal o le aluatu e avatu le moni mau. O le moni mau fo ila lela aluatu Sam e avatu. O le moni mau mai a Sam. E assessai ia le issue lena le maliu.
Ai le o se moli mau mai a Sam o lai loa i leo. O le leanga fo ila leo o le whainga operations ia leo i Samoa. I was a spy i le New Zealand Customs. I was trained as a spy. And I understand how spy works. Ei. I was trained by New Zealand Secret Intelligence. O te malama lei. And that ole mafuanga le alai ona ole expose au ilum. And these are some of the skills o lo te whaonga inga. E collect the information si cases i o ke malau fo inga luenga. O la winga o lau whamatalanga. Awa pe o lela alu atu Sam e mana o leo atu Sam iluma. Ia au mai se pepa, pai mai e se whamatalanga. Ia guarantee e le freedom of Sam. Awa pe o laila te tau mawhai e watu Sam pe o le mele mana o mai ai leo lo o ta ue Sam ilunga o lana ia moli mau. O le fesili. O le ale crime o komite Sam. Okay. Sam has a right to freedom of speech. Ai awa pea mai e le fia i whamatalanga Sam. A vela Sam i le ko. A o le altu la fono la lato a vea i Sam i le ko. O le lave na o te lango ina le fina ngalo le sui palemia pea ona e sau noai. Au watu nisi inei. E whaia suenga o le mata upu. Very independent. Awa pea fo i iei sesi o lo i tutonu o le matanga luanga o leo. Po i tutonu o le matanga luanga o le official lawyer sili. E iai ni lato conflict of interest. E leo le mea ena lena whatautoa i o ilunga le tuspaia. Awa pea is a conflict of interest. Recurse yourself. And whai sa o lava i tono matanga luanga. E le ma whai ona o tu e tala noa. Pe o te whai ani whai unga i le mata upu o lo o au mai nei i tono matanga luanga. Leanga o le iei lau sokanga. O le iei lau sokanga. That is integrity. So, o te le avea se whautuanga wha altu la fono ya Sam. But I put myself in his positions. A wha pea o au le mana o mai leo. I would put some demands i leo. Au mai se tusi e guarantee ai. Lo saunga le mu maro puipuinga. Ia saini mai ai le either Attorney General, Palemia, or Head of State. Because o tusi nei, e leima se senga ma le pardon. And o I fo ila, o le a free ele informations, e assesse leo. Ma assesse nisi ele ni so tanga I paris. E tangata ia e lavlavea lato ingoa I lea matau. Is it costly? I don't think so. But it's the integrity. O tu la fono. Ona o mafuanga nea siata. Pe ona u whai atu taimi wa sola. O whai unga tau te whai ale taimi nei. O lai wa ai mai a alo ma whana o Samoa. O le avea mataita I lumana. Pe o le upo le atunu. E a au nei. Ai a o e tai au. O le ala le wa ai I latou o lo wa ai atu I taita I o le atunu. O ma latou o lo taita ia matanga luanga. It's okay to do the wrong thing. Special treatment. Yeah. Mo skangaka e mawangi mea ma mea whapenga. And here we tell the world, please remember us when you talk about climate change. We have rights as human. Wow. Hey. Ale se ayanta tau. Yeah. Sa o loto tu to Tassi e apo ai ia. E so ngala me o tonu ma le mau le tangata. Ana o ni usila le tupu ele mele. Ua su ele a inga lea e iai le maliu. Ua su ele a inga le leo. Because o laua awa pe ua ta ngofi leo ta puni le tusi o le case lea. O ai la asuru ele a inga ne. What's the cause of death? Leilo, unknown. Wale, Because o le kiuke lea leo. That is their constitutional duty. Wow. Interesting. Whaaptai e lau sunga lele I lo ia. Orke le o ngi mala angau te vai tu fo ia I la tau o lo o whaafonga mai ma ko meni mai. Ia whaaptai ia fo I o lea e te sau noa ia la mata ia la tu la fono.
Leanga o le fesili ngu me la kasi le fesili e le toa tele. Ai se a ea, ua le au ai le ngei maka upu ile tu la fono. Ile sorry le whamasingonga. O le fesili ngu me la kasi le ngā lea e fesili e ka ngaka re kaimi le ngei. Ai se a lava, ua special ai lava ngei keisi. E le au ile whamasingonga. O le a se ngi mafua anga ma se vai vainga o se case. E a fua ai o nga le au se whamasingonga. O le a se utau ea, o fisida ulai le kulanga. Now, can you explain or help me? O le a se ku ai ngā vai kele ma se le kaulia ma se le ango o se ku ai ngā case. E a fua ai o nga mangaku leo e mai mau le kaimi e ave le whamasingonga. A o la tau le mo mia ni tari. Inga ia la ko mangu malo inga ka ngaka mi o leanga ie fioki e ka ngaka kulo. Ko se ka kaunga la ko au. Male a inga o tu au. Te aka ko o yupu sao. Ai ele o la ko e la o le aua. A inga o tu au. La ko ke finga o po le are kau vai o le case. Wha marosi kongi ia ngisi kulo. Ngisi o ngā whawhie kele. Wha marosi le case lea. Inga ia o le kaunga unga. Ale pe fōringa mai. Ai, toi fōi mai la ofisini. O le ale vai o se keise re kakau inga ave kai. Nā lisa o noa asiata. Ia, pei au na o tau whaatata tu le taimi o sola. E lua ai a vaenga e tā ua iso o se criminal case. First, o le actions. Second, o le intention. A wha pea leua maua le evidence o le tino tangata maliu. The $1 million question. O ai na ave e sea le ola o le ua maliu. The evidence is there. O leo la, o la e paule tu ai ngā awala e mawhai ai, o na maua le sa wha o le whawhita oli. O le information. Unless ua sau se angelu. Kau king. Au mai le na whaatinoina. Ave sa o leo. Which is, it's very rare. It's never going to happen. I will love fau e sa ua. Le so anga le sainga lenga so ai ngei ai I tu roa na toi fa o le so ua. Le so anga lenga la veri sainga wala nga le vanunena la veri sainga I vailoa. Ua ngofo ai le mangofo le nga afia. Ko erwa ko ka. Tau moa. La ua maua tangata le na so ai sainga. A le su e lava. And that's a big mitigating factor. Pe afa apea e o le taimi e whai le wha unga le whaamasinonga. O oe lea ua whaamaunia sa e whaatinoina. Ua e admit o lau mea sa whai o le mea se e mawhai lona wa e le whaamasinonga. Yeah, you have mitigating factors. O le sa e sa wata o tino mai o reduce ele cost or resources a leo male malo. So afa apea la ele i eise tino mali. Le eise whamatalanga. Ia e whaingatai leo. Ele ala se meka. O leo approve le si vaenga e tasi. Ua 5% o approve. E iai tino maliu. O le fesili. O aina wha o leo ti. A wha apea la e nofo leo. Ma nofo le officer o le lawyer sili. E le tau mawhai e la langa I lunga informations ma tu wha tasi le case. It's like a puzzle. O lona winga e tau mai e they endorse the death. And in a way, that is a type of argument if I don't know the court. The police department and the Attorney General's department are doing nothing. They silence. Silence is a type of endorsement. When you say nothing, you're actually encouraging le mele sa tupu. Wow. But ia te au o I la tau o mia tō whinga nei. E leo ni tamai tangata. Mahali e lava. Like, e masani o whaalongo iaso ia whai mai. Ola wia ia. Ei. Ala wia la pea whapea le mawhai ona. O le koe kiki ova mare fixe furu pasenge o le keise o le mata upa lele mo whainga ave la wia I kai. Ia. O le fesili na fesili. O le approve. O le term whaalatina I le tula fono, it's mens rea and the act rea. It's a mental element and the action element. Ua maliu, le uso fo I. Yeah. Lea lau saule na o lana ia mo le mau sava ai. Sava ai e. In a way, o laua ova maleonos full percent. It's just a matter I
whoever's the accused person, Yeah. whaasese le moni mau. Yeah. Ia ona o mai lo le whaiunga le whamasinonga. Ia lau sunga simi. Se lau moni mau. Yeah. Le ana leo au mai le argumenta le atoma. Yeah. Ele iai o. Se tangata le sa e vai. Sa o ta avale la ele atoma na lu ta avale. Mai na mangaia. O ina e mau ele closure le ainga lewa a maliu le lato tangata. I nei New Zealand, you will never see a case close until all avenues exhausted. But it's never include gossip. Ole mea leo te tau mau atu. Ia, ua whai alfa masinonga al tangata ia. Mali. And that is the utmost disrespect i leo maliu. I leo maliu. Ole manai o le vaenga o taurunga langa la umar ka kaimi. Ole manai ai o le vaenga le o taurunga. Kei lore me okupu. Wa ave faa porokiki. I whainga vaenga o lo fifina wai. Ua politicize o le ufa perkangianga. Le whainga o le keisi le whainga o le mataupu lea. I winga lau tala. Nga onga mapunga kua mori mawar kama lea i launga luenga wha media. E o a whailo whakarangonga kama lea. O le fola mari sunga wa. E lau sunga le loia wai tau. Based on what? A whaila le winga na lau tala. Fa mai wo ngofo whakarangoa le neitanga ta le tau lia. O puia le sia wari fa mai. Le ngai kango fua mai ka mai ki or pongka. Fa tala noa. O se pongka ia se. He's free. But sa itai mi ngaro kai kua aina fa nga fa intel. That's defamatory. He already served his time. Ele ma faila nga ko tai do ingar kanga ka wo sa oro ko sa pongka. E ma fai ona e avea se tūlanga fo ilea e leo no hurtaile. Ava peo ta ua ia ta te masangia. Ia, e ma fai anga ufa ia ka ua whakangonga. When it reached the threshold ua hurtaio feelings onga o laufa alongo is kangaka. Kangaka e le masangia ka ua alova pe ongi trustinga ia asiaka. Pongka. We heard his friend. In a way, I defame you. Ole fesili. Ua umanga serve lau kaimi. In a way, Olawa, you have a record, but that record is subject to the law. E la ikia kangaka e excessive record la pe afa pe fesiringi e la lo kula fong. E le mawhai fo yonga o ngi kangaka o la excessai, maka o ya APC. Ko unungore fua. Asiaka, blah, blah, blah. That is defamation. Ora upurunga vai mai. Ai ke lor me manga ia. Awa aka kau mwhai fuela koe ave mangamia. It's on record. Give a message mai kangaka. E koe ka ngofila koe unsend. Awa mongo o screenshotting. Langa o ka o accuses. Nga whai mai e kangaka ia kia whamai. Nga kia rufua a mai nga pangokar. Nga kakale kaulia kulo wa sempe afa pepo fervai pango o e. Po e mau whangi pokaram. Ora kalanga whai mai. So anyways. Whakuku mai lo marasuia kia whamai la asua au. Mo ngofo whawevesi rea kungu ule a mai o le nei pango tātulo. Fatala no. Na o tele pole langa pengo fa. Sa o seeking a legal advice. Ia ala uno ia male lo ia ale o nanga le nei. Ai o le vaenga pito ita ua male man nei o le vaenga wa sau noina. O le fesili le fesili e ko kele. Ai se a lava wa le wai e muringu. Le case le ngai. A lewa e fa mani noa. Mawar kingo maliu. E o e fō ringor kamai nga ua Maua mai mase tangata wha mai o i o le eyewitness. O la fo iei moni mau hearsay. Fo i lele anga i tangata ale kas. Ola le moni mau. Ai matua le mawhai anga ave. O le fisiringo merakasi ro mawawau. Ai se awa kau le react ai leo leo. Maybe, this is my own personal opinion, general opinion. I'm not defaming anybody. Maybe. Leanga o lela vea ai masuafa o komisinga. I le mori mau. I le eyewitness. O lela nga le inga makua fesili ma pe e fani la ua aia. Ua tau ma faitangata e pressure leo e ofa se fulu afe pe fierce fulu afe. E su e sem e su e le mori mau. Ai le ofanga ma se lau kala. Se su e ingisi o i foi. E sa ili po inga la vea kamala.
Now, to e pekla i le tūlanga langa leo pe o kukupu wha makangi i liu wa le tā whaatrano. Inga ua e sau ngoa mai le kingo maliunga maua. O lea mau te tala noa ma mātua ma le ainga o kama o tuau. O le mau ke kala ngoa e o i wa ole anko ma le anti o tuau le sa ngu whai vaikili. O le whai lau wa tala noa mai. O le sa ungi umai o le court. They are already e o e tutu e mori mau le vai. Ia ma kame milo fo in kame milo e tulo na inisio malu le malo walanga o le ka e peye pieces together male melea. Lo winga na le tu fai tuai wa facility nga family ainga. Fa mata sa tauna fai se su enga fa pitoa le la to watali. O facility nga facility mai le ainga e facility mai ke o le o se le ainga tonu le o tamo tua. Ai fa mai asiaka. Na maliu le tamanei. Ai o le si wiki engi o le vai aso lava lea. Ai vidi mai leo mo keo. E release i kua ki ngor kama avero e keu. Na fesili le ia o le tangata, o le tangata le ainga. O fea le su enga ka kaunga whairo mako uno e kaunga whaisi su enga fo ile le whapitoa. Corona or whatsoever. Le ise mea. Ale nga mai kama mai loa keu. O isi maliu e le la ele ma fai wo fiunga ia inga e oe petangisi kasi ar kala kama sele ai se longa e saule ska ko maro fikinga le wai pa wa tanga tale me fai na la tu fa wai wa va ve il fai ngor kamale tu lo wa si ainga ai se a o binga na le mutu o sign umbai ile vai fa le prosecutor e ve foi la le defense. O sign umai e loa I, there's an element of guilt. Ia ila tō whai uma. There's an element of guilt to the decision makers. Get rid of the evidence. Yes. Don't follow the process. And try and silence ia ila tō lo ia ia ni whaamatalanga. Po ni whaamatalanga e ono whauaile case. Ina ia awane i ese case. O te alofa ile ainga leo wa afia. Ia te au foi pe ona isa no ele se time I minsta masui o le palemende. O ila tou o fau tu la fono. Pe ona o ta o time o sola ele o ia la puata fainga peitai. Ele ta tauna yese la tou direct involvement. Ile case nei ona ola tole faua tu la fono. They have a very important role. It's a fundamental ya ilato ina ia mafai ona lato faua tu la fono e pui e tangata. Awa foi lan I faua tu la fono e bias. Au tu la fono ia tutu saile le vai tangata uma. A fa apeo le tu la fono ia le ia Samoa ile taimi nei. Le ave leo lau te whaamalo. O le ala le mea o le vai e le malo taimi nei po o fai e te o le official leo. Ai mai se lava le o lo taita ia le official leo. And I'm not trying to suggest I se si tūlanga. Alila. Peitai. A whaapeo to inga cases nei loa o tele le whamatalanga wa auti whafo. A compare la I whainga malo le lei. Pei o New Zealand. Australia. Se mamanu wa lewa na whaase tuanga lu ia le taita I o le matanga luenga. A umanei la le taimi le ia le taimi nei a whaapea to extend. Pe uma fo ilan tau tua ila tunu. What will you tell to your kids and your grandkids? I did my best. Or, I wish I did my best. I wish I did my best. E ia le case. Sa fai mai ia lo uloto. Fai mea sao. Ai fai mai ia utalinga. Malau whaalongo. Awa. Wha makaivi. Ia. Eoi. O taimi whapena to e tō manatu ai taimi sa tau tu ai fo I ngaluenga ma ele whapeo whai atu o sao atoa pea. Pe tai o le wa ai atu I la tō whanau la iti matupulanga. Ia I la tō lo taita ia le atu nuu ma I la tō fo I o lo ia I to whinga maulunga le atu nuu. O I to a inga role models ia I la tō. Our conscience always become an important part of our decision making.
Ua tar fitu. Lau sunga le lilo ia. Tai. O le luma i ka kong kalaki. E o ko e umarua. O nga isa ingia lea. Nga pro kalamea lea te sawe no. Le fo ua manta uma mai le si au whakarikari kingi. Pisi ngai lau telefoni ma me Ele iso kerfong. Ya, ma. E umono sangi ka kong Ngal me kalaki. poiakal me. Nai o le ua e sau noi me ta u e umono sangi ka kong kalaki. E nga al tau tai ai. Ma ia whaava noa mai au taimi o lau te talo lea. E le na o le tkeisi lea. Tele ma lea noa noa. Ta te toi revisit o mai ngā lava. Mo whaafunga mo wala tunu. Ma te toi revisit o mai ngā isi mau cases, ma isi cases. E fia se la. Le o tō whaafunga i le tō whaatatala. E le mai ka maiki a kua. Whaafti tele. Ai e mari e mai ali e ke mau maiso wa wanoa i lau ngala prokala me pe a whaapea e tele pisi a miso na i tūlanga lau sunga liloi. Se i pele le ia ona tātala no aila ia le le ana te iwa wa e po se au whaaleanga mea ia e kalangoa ar kong kalake re o mo tapenga o violea after tele lang tele nau fo ie o va tu mane taimi awana i tauti pole ole a fa wa wa pe ma ole ro ia le ka ko proklame i lunga ia o proklame te longa ua maua tonu lava ora o ka kalo le o ka kalo ai lo sunga no te talo ia maua mai so sesia e ai nei lo ia i Samoa no na wai mo reach out peita sole e oi me ai wo fefel no wo fefel fo ngale o mai runga i sasi pe si pasela manga mo le mele le fa kar kingi ngale fi va ai me pekelang mumu pekelang moanga le ala na le te fatu ai wa poro kiki uma me wala fa i ai me o ke lango enga ai mo kona e o nei lo ya moni la tala e o ngai au e kele o le le mai fo e la foi ta te no ta ita po feri ku li fai o feri ku ai o la ka kan sanga o mai e mai o ko mai kai lava o mai to te fa soa ma se ka fe so angi i le ngungulu ma le ngungumi ma le fesi pa i ma le fesa pa i o le akungu ele au mai au va ku e ma ko ngi o le au fa sara lau fe punga mai i ro ma le au le ai mangi ma fa mangi ma fa ngafa le la na no tar sanga so ro ai ke ro la ukala wa tali la utalo wa mai se tangata e toa le loto e fa soa lava e fa soa e tu so le tatianga o anga kula fo ele ka se ruatu e a iti uta tu fa pe ofisi wa ino fa o le vi inga le ngai fo i le tua ai fa fetai o maua so loto tele lenga ua fainga kange yaso ile au mai kau mala au fa lenga mea au tele longa ia o le tamantua ioi o le tamatoa le loto ele pole fua ile lawa manu ai ina ia manino mama yo fa lau kele ngi so vainga fa malo maranga fa tele so lo fa ka ke es fa ka sia mar program kai lava siaka ia fa kai fo ile pokalame fa fonga fo ile tunu o le ase o pu o le tautamari ia fa fo i mai e matua tu ina faftai tele lava molo o noa siat ya tonu le a mai lava le ilo ia lau tau te felo ia ai pamanuia tu le Christmas ia ila to o le to e ba ia fo ia ma ia manuia lava ia fa ngol ne yaso ia ia le i me omo tato fatanu ina faftai siat malo faftai ia pamanuia ngale tu ai lau sunga le lo ia mai se fo io tute ma faiva famuri for Christmas io mari tau sanga fo e ke wore ko se ka vangoa before Christmas ai o te talo lang ia te tupu mai waka ua e ruai le ar kau kai fo le fa no ma se silanga isa mo va vai i o ngadu ai fa te tele la por le fia famuri ngale tu tau rungal program tu te ne vangal fia ngale le mai le tu i lo so fo fa tai share tanto program ia e le vanga fiafi se la manga o le tau tumale ia matua le tu fa fonga maua tu me la so tau fa man o le fa tautai mai Samoa le tau te ia e le so tau le nga ko akele foi la ko misia se uso ia vai ai wa lava holiday ia wa lava ka fa wa ko le pa o e le mai o Australia e to fa le me tatu ofisa Samoa e fai mai tanto proclam nga isi au se matua family service maliu fo i vatu ia vatu ai ma fa mai senga titi apa ula vai tia ia ole tu ai ole malo
e le faletua po le tausi foi o le faletua sunga le li fo mai ia Dr. Motopua ai soli ia ai o le tausi ona o le fetalinga ia Motopua ia por sunga le li fo mai o siona tausi la posona faletua ia wa mala au ia ile tua wa umi fo ia sofia ngai ma ngase la por sio tofanga ma le tautau dia fa ia o le ala ua vala au ia ilona matai o la le ia matou te ia o so matou pito fo ia wale pa io ainga ma venga ia fa sa tau mo telinga ia le lunga ia ma tu fo ita ma sa pai wale fio le satele ia wa ainga ia tausi ia i tono so matou ia ona ole tu ole malo la ia wa si foi la so loia ia vatu ia fa mai senga le fionga ia asiata ia pele fionga ia va ai male ia IPL le file mo le ali awa fo i taimi fanga tau no le tu ol malo le il faltu o le sunga il forma ia le na fa fo mai ia au te lo fo to fa i le swafa to fa vai malai sia tatina e va io so fo loia e te lo la tu fo i le foi ia wane fa mo fa mi se le nga le tu mi fo pa io ai nga fa vo mo no fo alo ia la le o kai au vai e ke le apuro ka ki puro lo e o mona fai fa sala longa i ngaruenga i oka koe pulo ka i kor makai kausi a inga mtulanga i fa moi tawarunga ai e fa bitoa le tanto wafi insurance Kiwi Saver e o mona tu ina tu le lunga so sesi lava o le ameli mai i le Messenger Blue TV mata ua mai i le AFI po le afi insurance o le anga va alu swafa mo le se e no manu mano i se iPhone mo le Christmas the latest iPhone io le o mona tu ina tu le lunga ma toi ta wurunga tu mai ona toi tu i fola vale lunga fa mole le tanto account le mole fundraising ia a wallet tongi ngor KC ia le sunga fo ile li loia le na fa malo lo le tu mai Samoa ia ona tu langa la vai nei mata upu le la toi tu ina tu lunga mo tanto ia o te ronei ai mo tanto America Australia le sotea o le a fa lo tele tu ia le a wala lo ma au o se le ni o malava e alu sa o lava i le account lea o tape na ina i le afine po le alu tamaita i sunga ia li o matau malama e to tongi i lava le keisi ina ia mawhai o nauto wa atu i Samoa ia awale fina wina foi o le mata upu ia mo se a meo tonu e tu sai foi o le fai unga wata otu mo le foi tamari i malana tautua anga le mailo le tua tanto fa to fa mo le nei vanga le fiafi soifua ma ia manuia Let's go now. Rock it up. Rock it up. Rock it around. Rock it up. Rock it around. O fia whaatausa o whale mo le ulu wa i taimi. O iesau Kiwi Saver, ma e sila fria ina o na i tū le lei. Ai fia maua se whautuanga le lei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o Kiwi Saver foi. Whaafe e so o tai, le au nanga ale afi advisors mo se whaatalatala noanga. Meli mai i le Facebook Messenger a le Blue TV, lo suwafa ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fau o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono i vatasi, lima tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. Fia le PacificEzy whaelo atu lada whabitoa le kirisi masi male tausang fau mo ainga umo Samoa. E lima se fulu whaelonga tupe ta i lua se lau ta lau sau nia mo ana paanga. Lua se fulu lima whaelonga mo ainga i Samoa, lua se fulu lima whaelonga i New Zealand. E se ina whaelonga se fulu i aso to na i te Tassi. Download le PacificEzy mobile app i lau telefoni lafua i au seleni. E lima ta la le fi o le nei whabitoa. Whaonga le direct transfer e bea whaiwa iei lau PacificEzy membership card. Ai ngā whabitoa. A whai te malanga siasi Samoa mo miesta male mauti
Longi awale ngalo le tato whainga paanga mane moana rentals. Mo nisi whamtalanga wala audited foli o Valuselau o Tassi ono po Aukilani e le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Manu ia tele lava le Christmasi mane tausang fōi ainga umo Samoa mai le pulenga mana whainga ruenga a le PacificEzy Money Transfer.